abantwana abakomanyati laba amasela labaya amasela sibi la ubona ukuthi umuntu uyelisela le Ngoba yini? bona abantwana bakomanyati Umntakamanyati onesandla kuphi? Hayi, isandla lesi bavele bayathathela kunina. umama wayevele lisela Umanyati. Umanyati anti kabasamphekise ethethini lamanyati. uyenza Bayathatha inyama. Hayi, yethu ukuthi bafunde inyama yavunjwa kuthiwa kwavunjula umlenze wemvu ngayepelini endlini yakhe. Sebedinga bayadinga lapha bayathe umlenze kathi ulapha. dala angithi kuyona leli nto ukuthi mama siyapheka ma-oleti ehambe ngithela amapheli Ngesaba kathesi kubuya iphasika yona. Umanyati uzabona kabamfake izinto nje. kuyatsho Umanyati unesandla kathoni uyaqala ukuzwa namhla. kodwa ma-oleti so ukhulu nxa wayesithi lapha ekhaya kukhale sami isicathulo wayesithi sonesi Uthi kunjani? ngithi ukhulu Nxa wayethi esithi kukhale sami isicathulo wayesithi sonesi haya ma-oleti ezinye izicathulo lazo haya ngibona bakuyekelela lusu lwakho. Suka lapha manje, suka lapha demeke. Haya kuthela ngamanje. Dalibhayike. kaninasenjeulo yini ma-oleti Zondela lapho ngoba ngisayena lisuyihlomphulo okhuluma ngayo isayizi yakho wena. kodwa izicathulo ma-oleti alright Ngithi isayizi yakho yini ihlomphulo ngakuthela ngamanje la. Uyangizwa? kanti mina senjekulini Uzothi nyofo lapho ukhuluma kuhle lapho sungibhuluza lapho. Demeke.